lo nga pa chi lea ma fa yu o tongi no pidia wan ma tal no na fi mut pola e lo tu e po fo se lilo tatu atu nu a me se ma tu o fa fong mai e tau ta o pidia o ngal mele we te mi nei tau ta o pidia o nga le ala fa pe awa lunga o penga ta fai langi o ngai fa sila kwai lunga le molo ID number pe sa pe to fitus full ma le ono e na wa ai lunga na filisi so I hapera te tangtanga ya toi lunga o tato Facebook page al tato university o nga yellow ID number ina e sila la yele po o afe te suma ye e fai fa talta noanga ia po ani ia inga o scholarship awa o vahenga o mai e fa scholarship e lava ia inga e tu unga e scholarship awa scholarship ia ele va pea o la scholarship lo walo po sio fa na ia tunu le fa fo le ai o scholarship le o le tongi ina le o pidia onga I le university et tau la bonga yele average pe ia maka amasha sa le lava ia o le e tu lava o le me patino lava le tamaititia onga a le feelinga ma le sa ili ia ele mafai lava na au lia ia maka pe ona mana mi ina ia au sia le failonga o le vaigale o le scholarship but nevertheless a fia mautinoa pe fia confirm o lo swafo lo ilungo le lisi you can come down le vainga le student administration office they will help you out and have you sorted at the same time Mari sa la ba sa no nga la fionga masha ai lava se vaenga o lo fa peo na fia manino ai lo fionga po el matua o tina po tama po le alo foi por fa nau suma tala mai a lo tato administration services ile sunga ya malo su e fa pero na vaenga o le si vaenga o le alu mo tato university nei a neva yaso o tato culture week pe ona amatalia nafi pe ona sa no tai foi la fionga ya mutpola an nafi martian fa pe ona fatino inai le faculty of science ma le faculty of nursing or health science ma nursing na mawala ua vano talo na nafi o te mata ina o mal mapokala me mutpola ese mata ngo fio ta penanga mata ngo fio ta penanga fe tau ya toala o toi o au mai lo mal vai salo made it just in time ta tole la walo lava tau ala mata no tu o au mai lo vai salo ai mata ngo fio ta penanga na fai foi folo sanga o nisi foi fai a ngela to su enga me ta fanua na I foi vai ngala o horticulture mala au vai nga iole o le science mal matematika oina nei masha fa mole lava tele o martino but I believe o ngel a tapena mai le vai nga le o le FOA faculty of arts fa pe foi mal vai nga le library ole te tala lava doa ia mwhaiona su mai ia maliu mai e tātou whaimea whātasi mata foi matangtanga I foi le tau mawhainga foi o ia foi faculties ia awa foi le whamanatuina o le vaiaso le ni o le anganu awa o tele lau fesili ia na tu fesili meni so tangata matata noa nafi e winga le whamoe le tato university tato culture week fa me peto tongi ni tupe e o mai e tonu ai le o le it's mol me tato university in fairness a sumai tala mai ao te sumai te mai moa foi po anga ruenga halom whanau o lo whapea on tato a mese lava le tato anga nu o ape o le aunga ana au whala na o le anga nu o le anga nu ia te whangu mai ma te whamanatu o nei la o le fuiala o whatufunganga po faculty of arts ma le lau mua puna oa po le tato waenga le o le library o le pokalame o le iba nei tae au mate tato pokalame e mua lava le whawhailoa inga e nai amatalia I la fionga ia matawhai Rooney Mariner o te o le iwa I minute se fulu amatalo le tatalo le tinoina le la fionga ia Dr. Mercy Asiu Maliko o le afo le iwa pea mai le whainga lotu o le saunoanga whapitoa la fionga ia la whaitele whaalunga taupi o le tāo se fulu e o le a whaalia sina tamai ata pupu
po se documentary. Po se documentary fai ngoi na o le toi tepa i tua. O te tonu o toi wawa ainga lea po toi sila lea i a Samoa i aso ana mua. O le tu last full matasi pe mai al tato documentary lea po le tato watapu lea. Ona dia lea nisi fo o whaafifianga o nisi o whaalauiloa i le wao manu. O le tas full malua e whaawawa i pēla i whaafifianga i Samoa mai tamaiti a onga po students o lo whaapeona na rato iai i le whaatufunganga lea o isai po le i le faculty lea po le fua i ala lea le whaatufunganga ma le lau mua puna oa. O le teas full malua ia o le a iai ma le tamafutanga. O le a iai ma le tamafutanga. E lo ta ua mai i tato pokalame po le a le tamafutanga a le Faculty of Arts ma le Library of Life ona o te tonu o le lato te mana o Iesu atu mtala mai au se i whaate i mai foi o e vaenga o le puna oa ma le vaenga o lau whaatufunganga amas. Yes, e whapea foi se whaafiafianga o te pena i le vaenga malosi le nei, mo le nei aso. Just yesterday, ina ua amata le Culture Day week on I went in front and took a photo of the banner and then posted it online. I've seen, in fact, I got nothing to do, then head down to our Culture Day week preparations and have fun of my go experience mako Culture Day le fun. I saw lalo male comment, it's a free food. I was like, oh, come on, guys. Yeah, edit the post of a bear. Yeah, well, if you got nothing to do, come down, head over, and yes, there is free food. You heard that, right? You know, if there's no free food, there's nowhere they're coming over. But nevertheless, yes, do come over. Ia olo tele lava mana no ia le tapenanga foi ua saunia e faculty taito tasi ia ua foi ia lo whapelo su mai ia malo whatasi mai le matou nei ia tapen penanga le ne vai aso. Aua elo se whaamoe na whaapea whatoa tapena nei. O le whaamoe o lewa o na moe meeting tapena pena. O se whaiva o lewa n tapua ia. Fo se whaiva o lewa fo ia o na saoni uni tapena pena. E sa whainga tai tasi. Ai mai se o tato universite. Ia o lea masha e maumoli te rato i fo i whamalo o Pokalame. I le sunga i le Officer City. Me se pulenga whaper komiti. Ai me se o fua i ala tai tasi po faculties tai tasi. I o lato tapena penanga. O lo whaapea o na lato saunia i le. Awal beso ato? Awal beso ato. E latu na amata mea nafi e tau lava i le Asaforaili. Lea whamalo lava, whamalo no sai. Whamalo lava le tau atai. O le aso mbuli ne o Augusto o mas? Yes. O le aso mbuli ne o Augusto. Fe le vavel tau sanga. Le ua umal masina varu. Umal masina varu. Uma voina masina maona lu i tau. On challenges for so to speak. Uri tau whapea ona for on tatou whea ngai i tatou. I o le malo lava no sai. Tai aura so mua se tema. Masina lona iwa. Masina lona iwa. Ka me tau whaulango le tau pito la au nei wal masina ne tau sanga mas. Yeah. Ia o le tala sao lava ia le asa lava se whaiva ma se a whātia le tele o taimi ia ale iai foi lu i tau i da it mātou ia ele ma whaiwhai ona i loa le le ma le leanga o mea mātou o mea te tupu mai te tonu le ofisa. But nevertheless o lea tua lava you know, e taitaina mai le manuia mea uma tātou te whaia ia whaftai le liu o loo maua pele le malosi e mawhai ona whaia whaatino ina tiu te e tau mai lava li ni masina. Ia le whalato e amata lia le si masina fo ia o le anga le lava o le ali o loo mawhai e pe ona tātou ngalulu e whaatasi a wafo i le whaalele o mea uma. Matang o whira sa noanga masha ro whapea mai. Le lava se whaiwai asa ma se mau. Sa o le ia toi whapea mai foi. Ale eilu i tau ia. E le mawhai o tātou i loa toi na tangata le tau te iai. Pe foi upura tunu fato ai loa lava le auro i lea. I lea? Lafi. Te leo whawhi tauli. Nei vai tau. Ai mai se lava vai tau nei. O te tau tonu le o tupuranga le o e nei vai tau. Ese le le tala whaneon po. Matua i masaua. Le whaatawhata mai titi po tangata. E la vea. Sauli le lava. Ia, nā foi wasila fia ia le tele foi o le masalo o le
globalized world as well as the modern technology now lua imposed. Yeah, everything is on very it is speeding up, including going online. Yeah, o telefo ya ua te lele malama lama anga whanau matupulanga neo na po ia mai whaingofia na ta inga leo langa i nei fo suinga ia ale yo nei sauno ale matapoto fo i ma mataala le tamai titia onga ia ele mwhai lava na ausia le metatauna iai ale whautuanga lava you know, take it easy, take it slow, you'll get where you need to be. Sa leia mali o le si tūlanga e maua e tele ai o tatono se ta upule o lo whapea ona talatanoa ina i nei vai tau i so se panoa lava lalulangi o me i o telefoni po technology ia u lava ia o te lo loa pe ista mai titi o ha o ngā tono le tato university e le o iai so na telefoni o telefoni foi o telefoni lava e ngata i telefoni e ngata i telefoni Sale lava yes ia well o e lunga lava le mana o ngā tamai titi lava ia I mean like if you have a phone well thank God you have a phone as for others yeah well the amu ia tangata neo na aso o nai tinama tamai aso la no mua ia tama whaila veo sa ili po le ala ve savali mai to the fro i leo nu male nu sa ili wale manuia but nowadays just by the tip of your finger just by dialing on the tips of your finger that's more than enough you got your info everything is provided you know ole matua i sa leia o aso la se ha so pe na o tama tila vai te ro e mau mera to ainga e mau telefon le lava ia au ta to ia ngare ai si solo ai ai se gui o umal ai si so o man ngoi so o we should go there ole tu langa le pe no tau wa no tau ile awa ona fai ngape ngao sio tatu telefoni me fa pena ina ia mau feso tainga mau feso tainga ai tatu sila fia foia so se mea lava e iai se mele le fai ona on o ngao sia e foia le me tau e fo le fidi pe ta solo joina le fidi a marsha le lava ia e lunga lava ia te ele le fau tauta e fa ngai mal tatau ia male fa nga fo but then you know self control is always a thing for you to take at mind mari lava sa no marsha ia ole tatu pokalame ni tai au o lo fu le tatu fa tata noanga male sunga i le office sili so atoila ia mal tatu school of nursing o fa peon tatu talia me say foi tatu school of medicine por tatu o ngale o fa fo mai yo moto tu pe o tatu malo fa alo ia o lo fa peon tatu talia ni tai au tatu ye pe tu langa le ali o vai foi tatu pokalame masha o te fia ta o lava tatu vaccination numbers okay vaccination numbers po tatu tui pui tatu covid le lo fa pe wa on ni tai na il update as of yesterday aso tolus fulu au kuso numero i tangata wa ibas fu tolu afe fasu mal fitu tangata wa mai au na fai o lato tui pui mua mal tato tui pui longa lua po lato yo mai au matu e lua fast food lua afe limas fulu fitu wat sorry fast food lua afe limas e lau fitu wat vai la ye le toi titi lava ta nu fa moi sa le lava malo lava ile tato frontline workers especially ia lima tamai tai fo mai ia fa pe fo nurses o the Soswania and other officers ele faingo filo to tula in mai a wafo ile tama fainga lava ia malupui pui sio tato atunu again blessings be with you always and may you guys be safe out there wherever that you are taking our vaccination to be conducted at. Alo lava sa no marsha. Ia, ole aba vai foi o tato pokalame Maleifua Mai ni tai moniso nai fa fifianga a tota liu mai ona tato mawale fa tata noanga Maleifua official tato university la vai foi tato pokalame.
Ai paleni, toanga ekoleni, tauma fa ole nua nua. Fruits, bay, vegetables, tas bay lua. Faanga yo yo mai lotino, lue mai, pasa fika. Mama papa sa kasisiba, mo soy pua malolo, ina ka go ole happy sa ole ika. Eska mako piku kama, ufi mau kengi, amo salapa. Manga yo ole sile se bebesi, fa mai uma wale ko bebesi. Everything is good, it's so sexy. Pau la me ama ka feel. Yeah, I'm right now. Let's go, hey. Clean hands, save lives. Ai e tele ul fale lotoa. E te tau lava ona fulma o lima. O lo ia I lava se te pua o mo na saunia. E a ona mulmulita ia ile fulu ina o lima. Ia whaonga lava nisi o vaila au fulu lima ina ia mautinoa. Lo malu pui pui ia mai nisi o sia mai a afia ai I se whaama. O le tu o le whaonga ina fo I o tatou whale le tā ua e pe ona sila fia. E te tau lava ona whanu mau tatou lima. I le taimi e mai ai ona whaonga ai ona fuanga. O mea ai matau mawha ia sa o loto mai siama. A mata mai le fulu mama o lima. E tele soifua o le ala vea ina mai I whaamai. Pe a whaonga paipa ua mai o na fausia. Ia sa o loto le fale ai mai siama. O no fuanga fai tele matumutumu e au pito silio na lamatia. A wā e to o tele tangata o le auia. Whaonga paipa o lo I tutono le tātou lotoa. A e a ngai le pasi. Fufulu mua o lima. O le pasi, o ni no fuanga wā pia e whaingo fie o na pepesi ai whaamai. E mawhai o na lavea ina ma whaasauina, pe a whataua a wala ma whataita inga. Fufulu mama lima. O le aunga lea ma le whaamoe moe e ao o na whaalau tele. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le malolo ina. E ao na mata lava ia I tātou lava. E sili le pui pui. Nai lo le tautonga fitia. Ina mama, whasau I ngai leona. Talofa lava malole soifua malilange mama. Welcome to another edition of our program on Maleifua Mai this morning. Today I am joined with our dear professor, Afionga Aiono, Professor Alec Akeroma. Talofa Professor malole Talofa Masha, talofa. The blessed morning. Talofa tu mamalu o Samoa o mai mo mai. I tu whalalangi a whapena foi. Ia ainga ma whaunge minuta I tasi tono Samoa. Yes, welcome. Good morning once again. Professor, yeah, well, it's just going to be a brief summary of our few things that we'll be discussing this morning. Can you talk about the 5 new programs that have been accredited by our university as we have heard about it last week? Of Tailava. So accreditation is very important to us because that means quality. O whange o te lera tupokalami I isa tausanga o tuanai e lei e mo ia sa review fo I le wha ta lima tausanga review e whange visiting professors mai New Zealand ma Australia. But o te mo le o te lera tupokalami le o whanga solo tongo le Samoa Qualifications Authority. O le mangpuala o le Samoa Qualifications Authority o le la le o le matanga wenga la wa aonga e fo nei e se singa mo foina po o mite se pokalame
ia le quality tauna iai le quality la mangkua la ia the quality of delivery, quality of the curriculum, quality of fongai o materials e tiltilo uma lava i le fongai i poklame fo i le mfape mai la ia a me o le misi melea tau fa le melea fa pena ai le mai le ticket fo i le fape mai ai wa fongai wa sign off wa fongai wa meet el poklame le fongai requirements of quality. Amang tua foi la o panels nge ku faktasi ele a foi. O committee nge ku faktasi ele Samoa Qualifications Authority. E a foi. E foi nge e foi my members mai e foi investe mai fafo. So they are all inside this panel. Ma fa penga foi ma foi nge mai se foi ia foi nge experts mai foi ile SQA. E drone panels ne. La tula le se singa. So le la wa fo e lima la tatu programs, education programs I drone le university. O le wa pasia my last week. So I'm very, very proud to announce that FAPO Kalamele Faculty of Education o fongi o approve my SQA. Amang tua foi lang approve foi la isi pro Kalamele fongi Faculty of Education last year. No winga la kusa wa akua uma lava ia I po Kalamele Faculty of Education he uma lava ngai fo. Na sign off the SQA will meet the quality of programs. So I'm very pleased and fa malo atu la ofenga wenga malta ita inga le fonge Faculty of Education mo ngal wenga tele sa fai inama sina utona I tam fai ai ona fonge improve ita to service ma improve ita to policy ita to programs. I may say la tato wai fo yo tato ang fa for my School of Medicine. Le fai la wa mai for the first time tenho mo nei o mawai le a fo ile le sign off le quality le program le accreditation program le al Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Mang tua fo e tasi le undergraduate program le a fo ngele ang fa fo mai o lato MBBS por Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Yo le la wa approve, le la wa accredited, which means le fa pe aku taku uso ma tu fa fine o loisia tu o Pacifica. A mel taku medical school o le wa Yale standard o taku medical school. Ilo winga la im faino mai a onga nei ila onga te onga fa fo mai Samoa, all the students from around the Pacific. A le fo ila uto ta penga fo ila ia pepa le fo ngele ang fa fo mai. E ave I fafo le accreditation of medical school. O le la ave la I fafo fo ile mang fo ila ia me ta accrediting agencies. A fo ngele World Health o la langi la le. So o le la fo ila le ave accrediting agency le I Filipino. O nala le fo accredited mai si fo ia medical schools fo isi fo ia nu. O nala le fa pe ave ia ia a tonu o kutau sanga le ia o fongi o accredited foi tato ele se international body ia no winga la ia fa faingo fie lava la o no lu fole atu tato graduates mai le ang fa fo mai foi ne isi foi ia nu o lo langi faingal vanai sa le lava ma lo le fa so la wa fio wa fa ia na o fa pula tu ia nisi foi o polo kalame ua mafai ona anga va I yatunu e mamau o le fa malo fo e tu ina tu I tangata I le mamalu fo e le au fainga luenga o esa tama fai mau sa ili pe awa fo ia le tama fainga ia au sia le matati ai I te tonu lava o le universite ia o se fiafianga fo e mato taito tasia o mafai ona whātaunuina lea whaamoemoe a wāfo ia le o la tauina o whānau a wāfo iso la tō manuia. Professor, just one more. Can you briefly explain about le vaenga leo le foundation students? I heard that there will be a discussion with the Public Service Commission about the foundation students who will be blessed with scholarships. Okay, whaktai lava. Mantua fo I o le Public Service Commission o la tau lea o lea wa vaaia I scholarship uma lava malo I fafo. E mele ngata fo na scholarship fo I tono Samoa fo I lava. O le fonge o la tau la lea wa la tau vaaia la tu langa lea. Ia mangtua fo I la e o la tau la filia la ia I whanau wa onga lea e maulunga la tau maka. E mwhai inga
Whaongi a pare atu skolasipi fo le Australia, ma New Zealand, ma i fafo. Ai e te mangtua fo la e le ngata la fa pe mai la i vainga la le mfainga o fo le apply skolasipi fafo al vainga le e fo nge skolasipi al pisasi tongo fo nge o Samoa tongo Samoa ia e a foi wangalo ni ia o le fa skolasipi al pisasi le yengi pe se lau e lima se fulu ia foi ia skolasipi pisasi ese mai fo la skolasipi fo le Ministry of Finance ese mai fo il Ministry of Natural Resources ese fo la to skolasipi le mai tongo tato ma to fo la fast film paseng fo le 3,600 students o le a o nga skolasipi ne skolasipi ese ai o skolasipi la pisasi e fo ese fo la to criteria usually mo vulnerable students nai whanau fo a onga fo i wa lima vai wa le fo nei wa le fo istama ainga fo le mawhai ai na maua ia i se seleni e whaim so soni mai fo le pili whanau ai amang tua la e te tawanga le pia maka wa le maka vo le o lunga ma le ono sulimu pesenge per fishu pesenge ia maua ilo la i o la foi fa manu inga ila le au le fo nge skolasipi al pisasi e pese ira le fono na le ale a fonga pisasi ma le foundation students le lo manei la sofrele o le fono la na e inform a pese information vo ile le nga e fonga fana wa onga a mea e fa popola to maka il semester 1 a popola maka semester 2 in mo wailo la i o la fo ingolo o le fonga fana u le la ma faina mo school sipi pisasi. Okay, thank you very much for that. Now, fa manino atu foi e le whioga ia ai ono ia le reason being foi o le whaia o lea whanutanga ma le vaenga le pisasi ia o le una i lava i le whanau ia tama whai atili a wale wha vai e mo i lava le sailing o le atamai e le whai ngofie ai a e le tama whai lava ia e te le au sia lava le tūlanga le pe wha manua ina foi lo a tangata i se avanua wha skolasipi ia tōtasi lava la Professor, how are you coping? How are you going along with the Culture Day preparations these days? The Culture Day is, I think, going very well. Nothing, the known child means star of education, the Cultural Day. And it was faculty of the Health Science, but the Faculty of Science. Alvaingalana, Alissa, Vailako demonstrations enough. Yamane, I said, we alvain. Now, Matali Ava. Awa fonga felo inga ya o awa e so ai la i en fa fianga a fana wa onga le tonu le nursing ta to a o tau si so fu ma ne si va fana ya o malora so o le ma items of Faculty of Science yo nei la le so ya o galo ne a faculty se fa not well yes nei o le Faculty of Arts ia malvainga le library ia masala foi le fa tatal mai la foi la to foi tapen penanga ile so yeah would you like to say a few words before we wrap it up dear Professor if after yeah fa mal si out lava le final wenga thank you very much for all the work now I'll sound uniting al Cultural Week we have Cultural Week ja al break voor nee al taku mis semester break le wo yeng nei ja na fa tasia ku fa nou ja inga ja la fo ye e fa la ku assignments maar ye fo la ku a sauni ninga la e fo nge sauni fa nou mo mo return mai out o telefon fa nou le tono taku Cultural Week fo nei take part in Cultural Week out o telefon la nisi o fonei o Samoa tonu o le taulanga o pia ia fa pena fo nei you po e me fain sabe vale mai fo le mata i taku fo i a taku Cultural Week ia a mata ta liva kaao ai o mai le tatas ia i tama fa Samoa o fo nei o saunia ia mi se fo i la fa fifianga fa Samoa pe hala o nei le so le fa pe fa ia le afo e le fa poiponga fa Samoa al Faculty of Arts. Yeah, the Saulile level someone. Fa pea waso la sa fa poiponga fa Samoa e fonge momoli al tamaitai la ingol tama e ave nga fala manga papa ia ma ave malang na pusa vo le
La fo le ngole pusa le ave ia ngo ofu fo ile ia i o ile. La ai ngol tama. Ia pe o ka ia fo, nai me nga moli fo ia i o la ai ngol tama fo ile le no fa longo fo ia so la sa fo ile price. Pe ku tongi fo ile le tu pe fo ile le pa moli atu le. Ia. A wa sui ale, wa sui wa ese aso nei wa ese finga fa poi ponga le aso nei. A ese mane fo ese maka polale. E whainga whapoi ponga i laso. Ea foi. E wau whalonga wha mai a mamoli la le te mai tai mai fo. Manga papa, manga whalangi. Ai te inga wale whiwhi la inga o tama. Ia longa winga koe afo. Koe sao te inga mai malanga papa, manga whalanga ngan mai. O te whalonga longa kuna i. Ai te lope sao pe senga ka. Oh, well, but we will find out once we go to the Culture Day performance ale faculty of arts e whape fo ia le vai o le library. But nevertheless, Whawhitai Professor for coming in. Thank you very much for having me. Have a great day, no worries. Yeah. But nevertheless, we'll go to a short break and we'll be back for more of our notices and things we'll yet to inform you about. Thank you very much. O le ula tapa no whanga whaitele. E awhi ai matangata e le ula tapa. E ala il mana vai no asuma vai la au ona. O lo ngao si ai tapa. E tu sa ai ma wha maunga whala potopotonga tui fomalo loina lalangi. E siri atu ma le 8 miliona le au whai o tangata. E mali liu tau sanga tai tasi ona o ngase Maleifua Mai I le ula tapa. O le tasi tesi ma le 2 miliona o nei tangata e mamai, ma mali liu e mafua ona le mana vai no asu mai tapa a tangata ula. E matua a fia ai whanau la aiti mai e pei o le nimonia, mai o talinga ma le mai sela. O le mana vai na le tina tō, po le tina tō fo e ula tapa. E matua a whaina le soifua malolo ina o le pepe o le I whanau mai. O le ula tapa e maua e le tangata I ngase e pei o le kānesa, mai o le fatu. Pele I tu o le tino, suka, a awhia ai fofonga ma le vaai. E te oti le tapaa, tu unei loa le ula tapaa. Fai se suinga fou, suinga le lei mo lo soifua malolo ina. Change for life.
mule mule lava. Say go alo faya, kuya ngawi. Batala ula, a ole me moni, olo otu uli tele wainga, lesa wainga, utala mo winga, elema sani, yo zeringa. Yeah, what's up in kuka, fa mule lava. Leo sama sini kame, musikala malava. Fa mule lava. Le ai fa mule lava. Sei ko alo faya, kuya ngawinga. Fa mule. Leo mato ni polo ngale ai. Leo mato ni polo ngale ai. Leo mato ni polo ngale ai. Leo mato ni polo ngale. Careful and wise, true and refined. This is my love for you. Gentle but strong, from suffering long. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love was worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. O whanau o me poeata, o suinga lele, e a mata mai a ma oe. This is my love for you. Change for life. Le fainga tatele o nei langona po ae winga o le anofana o tinga o le mafaina inu le nei ipu e o na a o fea upu i le tano whanofonga na o a use ia i ulo o la tele lawa tau ave to atasile nei polonga ai lunga e langona a o fea foi tala no anga i le telefoni wana o la molo tofi o le ta o fenga i na to oti ia fama e me uma le fea lo foni vale fama oni ai la molo to lea o lea o fatali pea foi mai o lea lo fama me e tu mau pea Loa ua e wha amanga loa u ai o le fili na wha ase i o umanatu mai mau pe ana e loa mai lo nei fatu ai ua le au ngā taimi ua alu ai o te tu mau pea i tala noanga i le telefoni ua na o lava lo tofi o le ta ua whenga i ngai tuoti ia wha mai me umai le
se ia ua fola si malai mai maule mafuka ngala kala sa ola por fakura ngari ai ua masai sai au ke manga ola se koe fa fo i kai mi ko ai la vai de kamoreka Ele no ko si o kalima la no ko pa ia i si o kama ele ai fo si ko kai maka para pala su mai ako bea ku i ri wora se ia le la wa mangue an ai se ko kanga ia fa mu di wa ang ila pe fa mangano e ko la perka ka yo ngama ku ai fa maior bea ai de bea no ola bea bea ai o te tu mau bea itala no anga ile telefoni uana o la malotofi ole ta uofenga ina tuoti ia fa mai me umale fe alfani mare fa maoli ai fai la malotofi E siria maripitsu fu pasene o tangata maliliu lalolangi e afua mai wha mai le si e iai mai o fatu ka nesa wha mai o re ate ma fatu ngao. Ia e tau whataro whatu tato pokalame Maleifua Mai i le tuata liu mai le mai mo whafonfonga mai o Samoa le nā o mawhoi po mahe a foi o nā whafonfonga mai le tato atu nu le saunoanga matanga o fie le fionga le Officer City le fionga i Aiono Professor Alec Kiroma matanga o fie le lua whaasoa ma le fionga le Officer City a Masha. Sa lele sa doga ia le vada foi o le whaasoa ia o mawhai foi le tato University House ia le au sio nisi foi o matati a fo i polo kalame fo ma fai ona accredited ia ma le ngatenga whalau ilo atu i atu nuu e mamao ia ona whaamalo lava i le au whenga luenga ia le tama whai le atu langa wa fo i le leo au nanga o le quality o le education being given to our people from a timely basis. Pe o le mafuanga lava lea o lo tama whai le tato university. Pe men sa noi masha ma fa pe fero le afionga lo fisili o le quality. Yes. Le quality o tato mta upu po tato pokalame po tato courses ia e fa pe ona ofaina tato university. Awa pe o te tau wharongalonga tua o le mele tam whai atu ai po le wha moe le tam whai atu ai tato officer sili fa per pulenga. Ia ma whai lea ona compete pe compare pe le tato university. Ma tato university e tunu lei fafu. A pe lava ona o whanongolonga e mai la aso. Il mea lava lea le tato NUS ma le tato international pe pe turanga la na. Wa ana fa pe o te le sau tonu le tato university o te le malamalama ia mea tau o le accreditation. Le o whewhtau malamalama wingo ia mea international ia te leona. Te leona. Ona fesiringia e tato tangata i lea taimi ma lea taimi pe polaringa ngā mele international amasha. Yeah, sa le lava ia. Most of our people in many years they thought that ele mawhai ona le tato ele recognizing le tato tato whailonga i atunu e mamau ona we haven't met the standards as required, but now rest assured our university is progressing well and it is in its force trying its best as much as we can in order to get this standard being met and as well to provide quality education as well as degrees for all our people. Mahari,
sa le lava o le mele tam fai tato university ia meet le standards o tunu le fafo ia meet standards o tunu le fafo o te tau tonu o le sifele tulanga ina ia fa peona pe se fe fulta mau a ingal tato wa tunu ina ia mafai lava ona ha tau ina nei e tu sai lava ia o onga lo fai tonu lava lo tato lo fanua ma me o lo fa peona o tau ina i sia tunu le fafo na ia o fo ina mama o tu tato wo ma inga i fa nau pe fa pe o isi skola e o lava pe ono tau sanga tai lima tau sanga fa tau sanga o isi e o atu e lava ia ma fa tatu e o tatu e whelua i lava pe a uma o tatu i la tu sko sipi po ia fa manianga ia sa le lava ia tu mai loa lai le tūlanga o le pangati o le lalolangi i le pandemic ne ia wāti le whaingata but thank God there is technology le mawhai o peona a whiutanga ai ma whetala noa i nai whana wa onga lo wha peona au mau i la tunu ma wawa o a onga wa le si lea o mea mai tau le patoa fio me le fionga ia Aiono Professor Aiono i lona ia nawa tau Tato University ia a credit uma ia Tato Pokala lea la ua amata lea ua amata o nanga luenga lea ua mahe au na credit nisi o Tato Pokalami mole mai mo whafonga mai a mese whori sila mai o le atunu i lunga o Tato Pokalami o le winga le whamatalanga o le accreditation o le tamo whainga lea ia reach o kako standards ia tutusa Tato standards pe tutusa me lea o awina nei lea e o awina tonu Tato University ma tunu ulai fafo ina ia te o te mine tu o tele o Tato tangata anu ta mai tia onga o a inga wo e me se whanau o lo wha pea on Tato wo ia tunu ulai fafo e saili manuia ia mawhai ona o atu malatu whai longa ia mau e tonu Tato University ia o atu o le recognize le recognize po le amana ia po le amana ia e tunu le fafo le mele sa no ai foi le fionga ia tawa se tasi foi o sui o le ofisa lango Tato SQA po le ofisa leo Tato tu spasi mfai longa tau loa i nei sa mo fa pe sa no ai nafi em fai ona tu tawina yo Tato Pokalame o le Tato Maleifua Mai i le aso na nafi le si va en o fa pe ona oi mana ia lua le fa soa mai le afionga le ofisili i fa poi ponga i fa pe Faculty of Arts ma le lau mo puna o le fa tino ina ne so ia sa le lava ia fa pe lava lo e fia mai mo pepe po a fo ia le tulanga na fa tau tai ia fa poi ponga lau na so ia susu mai tala mai o au ia sa tau ta mata fo ile ta penanga le FOA ia fa pe le library ia mo lava o au ia o tele loa ia ni tapena penanga na whapena whai o na e laiti i mātou le generation le ne ia e sa lawa le sau noanga le ale awhionga i le Pulesili ia o neo na pōwa e se fo i le awale whātautai ia whapoiponga ia o le pe mā ua atu i whamatalanga o whapoiponga i aso la le pe on whapea tu sa a tāpena pe o loa o e toi tāpena umalawa ia me tō tino po me mo mia e tamaita. Awa o mero e ore a ingo o tamaita. Pe alu tamaita e nofo da ingo tani. E nofo i le a ingo tani. Ia whapea foi la o le fia ma e toi fo i mai umalawana ia ma ona mea tō tino na suas mai. Awa e le whapea na waso na buai tu payment o ye tu pu for 10 minutes so le la so oh yeah oh wow yeah oni mia po lava ni changes but there are always some things that to mana to ai pe fa pe to te pai tu sa le pe o lisina va enga le Pokalame le po se documentary po se acta le fa le onga documentary to te pai tu so ba ai po ai me asen ma e ona e tango le mafau pe compare i nei vai taimi po a me o si wa o sa mo la vai e sui lava fainga ai tu mau lava fa vai e sui lava ia tato fainga o tato anga nu ai tu mau lava ia foia pe tato fa vai o le si vaenga o lo fa pe ona tupu tono Tato University i le aso ma nei foi vai aso
O nei e amatai le training o le tato occupational health and safety. Le vaenga la leo first aid. Yes. Le first aid. O nei la le aso le fio tai la fio ngai tupai. Tupai e ro mi fune. A me se foi nisi o le Red Cross o lo fa pe ona fa tino ina ia le pokalame refresher training. Yeah, sauli. Yes, malo lava ia malo tawata e malo fo ile ile tatou team a mas fale sunga ia tupai ile tam fai fo e fa'alelea le tūlanga o le health and safety te tonu fo o tatou whalewhenga luenga ia le ngata ile. It's a good way to prepare ourselves for when natural disasters come in unexpectedly. Po la lava ni whaafit ni whaalawlawe tupu mai a me si lawa iai ia le anga waai e whaatau tai elinga luenga. O nei le refresher training. So refresher training la le mo e o le university. Lo whapeona iei lato whailonga i first aid. Ia nal toi o mai e toi whangu. O mai toi whaafilesi atu pe toi refresh pe toi whaapōresi atu ia lato skills ia o le whainga o merenga o CPR. Awa whaapea tai ia. Ainga o le pamu pulea o koe ia re awala e te pamu o tangata te tulou. E pamu o tangata ia mawhai ona toi a. Toi whaamana. Whaamana. Ao nei le refresher training. Ngā tasi lava le aso. Ao le aso a tae ao. Aso tofi malas whalaili. E la re vaenga la le fau. Vaenga la ia le o iaini lato certificates le o le tato first aid. Okay, o tai tonu raso nei lai lato e mudpola. O lai fiu e mudpola i o langa refresher training le mo nei aso le fa malo atu ai mo tato participants umalava o le tato fa moe le fa moe le le matou la le o tai au as tofi mas for really o matou ia le ia foia. Matou le e fatua mo mat certificate. Mo se me le lei. Mo se vaenga le lei lava me se lava no fo sao ni uni. Yes. No fo sao ni uni. Ai me se foi nei lea onga. Te we se fala ve lava tupu. Me se lava e fa pe foi matou i fa ia onga. Te we se fala ve lava tupu mai alum fa na. Mai alum fa na le woi lo le fatinonga. O se awala I mo fai ona save a life pe se fele ona. Yes, very true. Ia telefone ona po tamaitia o go le lava o le me ai tau mawhai le tai au breakfast. A lot will rush over to classes ia ngā fo ia te ia lava walo le vasenga matapongi ia sa tamaitia onga ia me silio la ia si back up e fisosoan ia, you know, just to be on the safe side. Tatan nolo le mele tau soifua maloloina. Yes. Ila lol mato vaenga le mato pokalame le o le tourism and hospitality. Ai amata inga mato cohort pe amata ina mato wasenga, mato pokalame. E mua lava fai le mato ele menga ta o le LLN, po language literacy and numeracy test. O na fo ia e tusi mel tamai titi lalo. Pe iso na mai tu mag. Pe iso na mai tu mau fena le ina ia sao ni uni matou faia onga. So. Wa tele au mai o ni fa mai po ni mai tu mau po mai le pipesi le e mau e tatu alum fa na ia te turo o isi o fatu. Yeah. O isi mau mai fatu o isi mau le mai sela. Yeah. O isi mau mai sela. Mai silava mai tu mau no mau o I foi la ta pena I masao ni uni fo ia sunga faia onga. Sunga faia o se vai ngata o le so fo maroloina masha. So lava, it's good to be aware, you know, have a heads up of polasic condition e iai le tamaititia onga le ale o so mai le tupu al fala lava ia la wala bata pena malau silfia le faia onga. Na lo lava. Le situ langa I vaenga la ia me lava tau awa onga. O le sila filter to atunu o le sunga masha. Lo fa pe ona avela na postgraduate mental development studies. Ben fa ia ona e tatanoa pe fa manino mai ni so tulanga I lo mata upulo fa pe ona polo fa longa le fa pe ona e Okay, thank you for the opportunity. Tai lava mole avanoa ole
postgraduate and development study o lo tau aveina nei ia o se mata upu e se foi so na ia foi the package it brings as well. It brings a lot of aspects o le autilo I le tele o how you see the world, how it was first established, how development was built within societies from a lava le mentality of the rich and poor. So it's a way of looking at how you put these two concepts together and how you are able to build up a community. Yeah, ole tamafaya tilifo au sa ili po le se concepts o lo ia ilia tamai organization mafapiona build aile step ina ia au se a bigger view. But not only that, ia o lo comprise mai so se mata upu lava o lo au tawina ia fo ia theories ia o mea lava tutupu neona po ia lo tamfai compare with how it's been how it was first established in the old days ia buying le mid 1880s. It's all back going to history and how it's evolving with the modernized world we have these days. But yes, if you are interested, please do come and apply and get a course in Africa. And do ask the lecturers for a brief explanation for what are you expected to achieve within the time frame of as a part-timer, you will be taking 8 courses. That would be 2 courses per semester. As a full-timer, it would practically take you a one whole year to get this degree done, and you are finished. But nevertheless, please do feel free to head over to our team at the Center for Samoan Studies. They will help you. They are more than happy to teach and provide for you all the necessary details about this course. Wala ona ula ngal le vaenga le lo sunga masha. Ya vele mo se luitau yo tato alam fa na. Pe ona sila mai. Ole to tele lava o tato sunga I faia onga. A me se foi le mamalo rau fainga luenga al tato university. Ele ngata o lo ele mata faioi lea o fainga luenga. Whainga luenga le o wala wina po to tofi ai tono le tato lau mua. E whai ainga. Whai ainga. Ai o lowo tō e o mai tō e a onga. Lo wa ia wa aia tō I ne tau sanga an pena mata mera tau sanga tia. Le tō e whaatumulia. Whaatumulia o tato wa onga. I le tō tele o tangata o tō e o mai. E whaau au la tō a onga. Whaau oisi wa lewa na mawanga luenga. Mawanga ruenga ua le toi ua ova tele lato taimi pe pisi fo ianga le i whainga luenga ma le whai o lato ahinga ai pe ua lava le mea la misi o le whailonga o le whailonga As they say, education is an ongoing process. Fia malam la matili sa ili keep going. Do not stop at the limits. Also, not only a postgraduate degree, in development studies a lot of, but there's also a master's degree and as well as a PhD if you are more interested. If you know that you can do this, and definitely you can, please feel free to come and apply. Ia umalawa le o langa nei o e aonga. Yes. Pe lava on tato I loa mai le tato tupuanga me tono tato ainga o le aonga. O nisi o tato alofaanga masha. Isa tato alofaanga masha manita e au. Mai le afionga ia tutu noa manlauti muriwai. Fata alofa atu le tato pokala me lau afionga. O tatonu o le afionga ia manlauti. O lo whapea ona mai moa mai. Mai Utah. Mai Utah I Amerika. Le whataro whatu lau whionga manlauti. E se foi seo tau ainga. Ia malmamalo Samoa. O lo whapea ona mai moa mai. Pe sila mai tato pokalame. Ina foi Amerika. Ia le ngata I Amerika.
au isi lava tunu. Yes, very true. Yeah, talofa lava to our families in Australia, Fiji, New Zealand, Pango, and the States, and everywhere. Whoever is able to stay connected, mahalo lava soifua malangi mama. Also, if you have a special day today, an anniversary, a birthday, or whatever special event, mahalo lava, and God bless you all continuously. Oloa pe o tato pokalame rea. Oloa matau na global. Wa matau na wa matau for international for ya pe on taua. O le loa le vave o tato technology po awala fa teknolosi o lo fa pe on tato fa ngaina. Wa aso la pena tasia TV po le tio. Masani ona fa longo ai. E pokalame malava na e fasau. Ai vai te meni. Masau o teknolosi lo wa iai. Mo fai on tato mau meo tato inga om tato wo o lo fa pe on tato wa no fo wala ai. Aro tato fa tasi ai. Ile tato pokalame nei. Ai ora fai sina marolonga pupu o tato pokalame se masa e foi ato tali mai on te fa wau le pokalame o Maleifua Mai. Please don't go away. We'll be just right back. Thank you. E siria ma le pitsu fu pasene o tangata maliliu lalangi e afua mai fa mai le pipisi e iai mai o fatu ka nesa fa mai o le ate ma fatu ngao ma le mai suka e tusa lea ma le fast fu martasi miliona tangata i tausanga taitasi i sa moa la vaia o fa mai le pipisi le mafua anga o le tele o maliu fafua sei marus fu malimo pasene o tangata matutua i sa moa ua maua le tino puta ma o le afar faitaua o fai o tangata ma le fu marbanua nga i le onas fu marfata usanga matutua e faingo fio na afia i fa mai le pipisi o le tulanga la matia o soifua e ono afia ai fa mai le pipesi e afua mai le ulolo tapa o le leta o mafata tau tango fia o le aba malosi ma le lefa nga yo ina o le tino po le snap o nei mea umai mafua mai filifilinga tatou te whaia e mawhai ona whaiti tia le afia ngai fa mai le pepesi pe a tatou filifili te tau tu le tapa tau mawhatu mea ai pāleni whaiti tia le tau mawha aba malosi wha nga yo i le tino i tebi uma mawhata ua siaki masani il whare mai Whaia mo oe, whaia mo lo a inga, change for life. The thing that I do miss about Samoa is just the love. There's an incredible sense of unity and family. And if it's all right, we just want to sing a song that reminds us of home. Samoana
Please give it up for our cousin, Miss Vicky Twalatai. kananga o aku. Ila kapua inga. Pake ia ile a inga kaua anga falela kai markama a inga. Oi ko manga lale wa ave I Amerika. Taka marpanga alu wa se wa ponga inga. Leo pisa ole pale mai o kai oko. Se oko lo mapa pau. Pai mai wai kui se orko vanga I baila au ole baile le ngau.
mai mau e peanga o vape I loa inga. Se mangu ua levanga o so mai ma se tue pusinga. Oi yang ngai po mai pele papa pomu mai alapi. Se va ai lei pele o spai po mai Iraqi. Pele ba nga o sama wai long pale ma. Sai dia maua ai mak pai pa. E kalau pai dia piong ai di ko banga. Leilo lava pe ai ua urufia ni nganga leanga. Se mangua ko sau se vai se pa kau kala. Pe leo a mio pau ma mangeo ni mafua anga. Poa mai le si ngasir ko banga I papu. Tina, le hai. Ele o ngasir ko banga. Ala e emer ko banga I longo foa. Oi. Ele o mai ko banga. Oi, le hai ala fianga ko banga man sio fola e emer lunga go. Ele o longo ko ale ngai pai. Ala banga banga. Oscar pai mai. Wai patamala, satunalo sapi matala. Sata patuanga, koi mama mama. Koi mama wawa mama. Hey hey. Oh. Tui whatalo whatu fo I tātou pokalame Maleifua Mai. Tui tali umai o tātou whasalango o tātou pokalame nei tai au. O tātou o le vai muri leo o tātou pokalame. Ona o tātou. O tere lava o le mātala no atu ma le mātau tala atu. Au o lewa o na fia o mai pe tala mai a au o le tātou mamalo la o fia, mamalo Samoa. E fia mata tātou culture day ya. Culture day ya, Masha. Yes. Do come by. There's free food, by the way. But nevertheless, come enjoy our culture experience and hope you take a message from us today and the rest of this week. Lava. E fia momori tele atu le whawhatai o le tātou pokalame. I le awhionga le ofisili. Le whawanoina mai o na taimi. Awa e taitonu. O tūlanga I o lo I tātou ofisili e mese tātou pūlenga ofisa lango. E se tele o tūtuangia. Ai momori tele atu le whawhatai. Le ngata tātou ofisili. Ai mese foi tātou gespo, tātou tangata ia whio mai masu, mai ma whawanoina mai lato taimi. E mai tata noa tātou pokalame. E whaasoa mai, po hani lātou aia, whautuanga, po a whai mea lo tupu mai lo lātou, pito la awa masha. Yeah, sa le e mai fo I esfesusu ya I fo I le whaalongo fo I whaasoa wam whaina mai e tātou guest speakers each day. Ia o se awala fo e whaamalama atilia ia, po a whai ngaluenga whaatino ia ma me fo I ao na sila fia le atunu. Mantua, o nei I tātou culture day, le aso lua nei o le tātou culture week mo le tātou university.
o loo iai tatou fuaiala le faatufuganga po tatou Faculty of Arts ma le tatou laumua punaoa po le tatou library o latou loo faatinoina nei i le latou ia faamoemoe po lae foi se latou navatau po se manalauti lo faapea ona latou faalauiloa pe foi na saunoa le fioga le alipusili pe o nei o le a faatinoina ai le faapoipoga faasamoa sa faapea ona faatinoina i aso la faapea o loo e fiailoa po la le eseesega o faapoipoga o lea o aso moa mai se aso nei su mai tara mai a o loo matala le tatou universite mo le faamoemoe ai se foi taumafutaga faafiafiaga faaleaga nuu faasamoa auā lou mai moa ma lou silasila ai o le aso ataeao o le tatou Faculty of Business and Entrepreneurship o le tatou fuaiala lea o le faapisinisi ma le tatou aʻoga lea o faaseila taeao Masha. Ia saʻolelē lava ia o le tapenapena foi le vaega malosi lea ia i lo latou foʻi tamafaiga mo taeao ia susu mai tala mai aʻau tatou lagolago sua foʻi le tapenagasia vaega avapea matua aiga faapea o saualu o loo aʻoga i fuaiala uma ia po faculties uma i taitasi su mai tala mai aʻau e afo ea e te silasila ai o loo iai foʻi loo gaseseina ai magaose tatou mea ai samoa matai ai uma lava faasamoa i lea aso ma lea aso o loo faapea ona tatou tufatufaina atu leai se me te togiina ai le gata lea o le galuega faatino pe o le elei o le atamafai atu ai le vaega o le fopi pe saʻolele ia atamafai la ia fai elei mani mamanu samoa auā laei faapea ona tatou ofuina i lea aso ma lea aso e iloa ai pe polo faasinomaga lea o oe lava o lea o oe o le Samoa moni ia Masha e so fatuanga mulmuli po so forsaga mulmuli ale mai el tapo kala men taeao ia ia le lava darn ia to atu ala yo o tafo ia lava bo to ele tapo kala me ia tafa so elina Samoa lo fa fonfonga mai malo sila mai po fe lava o e maua mai el tato pokalami le ngata ton lava o tato lau fanua ton tato lau mua universite nei nu malala fanga ai me se foi atu nu o fafo o lo faapea ona o atu tatou faasalalauga o le tatou pokalame na e watu faamālō faafetai i la outou lagolago sua mai i le tatou pokalame i le aso ma le aso e momoli mai outou alofaaga o outou timaʻiga ae me se fea outou fautuaga o outou faafesili foʻi ni mea outou te fia malamalama i ai lea watu ai le agaga faafetai o le tatou pokalame faamālō atu foʻi ma faamanuia atu foi le tatou pokalame i e o loo mau fai o latou aso fanau o aso soifua i lenei aso faamanuia le atua i loo outou ola tuputupu aʻe ae me se ia toe faupopoina pea nisi tausaga o loo outou soifua o nisi foi o aiga Marsha o loo faapea ona ufitia i le aopogisā lea watu ai ia le faamaulologa watu ai foʻi i tatou condolences po se upu faamafanafana a le tatou pokalame nei io ye o lo faapea ona tatou aiga ma tatou o lo faapea ona ufitia e le aopogisā i le valaau o le maliu ma le oti le pokalame le universite po le faamoemoe lea o lo faapea ona faataunuina neva i aso ia le malia le tia o le tatou aiga ia faataunuina lea faamoemoe ma le agalelei ae me se lava ia viia e pea lo tatou alifaola la se maupu la se maaga ma le tamaitaʻi a Marsha ua faapea ona lē tautamāli faapea ona paopapa lo outou faafogafoga pea ona tou silasila mai o maua e vaivai lava ae o le tamafaiga lava o le pokalame ia faalau iloa o le matamafaiga lava ia paʻupaʻu lava ai ia hoʻi le pea lea faamolemole lava ia tatou talia o le asa fautuaga i loo watu faafatonuga a roa watu faatua lalo watu faafautuaga i loo outou paia ma lo outou mamalu na o se faalau iloa na o sino soʻosoʻo atu po se pipi ama foʻi ma ia faamanino i le mataluvai i outou finagalo fuafuaga o lo totoe nei aso ia lofa le atua faamanuia atu iā te outou malava tatou toe feloaʻi taeao i te masani lava o le iva le taeao manuia lava ia faiva matiutu nei aso i le soafa manamālo Iesu Keriso soifua ia ma ia manuia. Thank you very much for joining us.